Omukoro gwo kutongoza empaka za pichipichi eza Armed Forces Appreciation Challenge z'omurundi gwa kabiri gwakorerwa ha Kororo Ceremonial Independence Grounds kandi gwayitabwaho abamawu omutebekanisa Barack Orand wabashagatirwe ebindi bikonji kuruga mu kitongore cy'amahe cya UPDF ababebembirwe Major General Eric Leopold Chanda owaje cyaro umudumizi w'amahe General Wilson Mbadi kandi gwayitabwaho n'abazire b'abavugi hamwe na Toyota Nwajira wa team chairman. Abana inchi basalawo basima amaje naye amaje kyegakola kyegasobodde okukolera ensi eno kivudde mu bakulembeze abalungi. Abakulembeze abo nga bali led by His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni. Empaka z'abandize zikatongozebwaho umwaka gw'2019 kandi zibire zihereze emyaka ebiri zitari kutebekanisa ahabwo oburwire bwa COVID-19 kandi abatebekanisa bayereka kushemererwa kw'amani ngo nezija kuhwera okutungura eby'emizaano mu minyeto hamwe no koreka omugasho ogw'amahe omukushagika eby'emizaano mu ihanga. So buriweberawo omukoro tuba tulina okuyiga muguno sport bagenda kulaba abenjawulo abaana bava bweru nga sikubeerawo nti otudde osobola okufuna enkya nga gwe ogenda okutambula kutwala America mbu ogenda olaga omukolo nga guno ogenda ovuge. So ffe tusaba abavubuka okubeerawo basobole okuyigamu. Vision Group n'emwe ha company zishagikira enteekateeka y'empaka ezi kandi abandi n'aba Aviation aba National Council of Sports abaheerezayo miliyoni 50 z'okuhwera mu kutebekanisa omu mpaka ezirije kubaha 27 by'okwezi oku aha Busiika.